Chief Executive Member CEM Kakasi Hills Autonomous District Council KHADC Uba Winston Tony Lingdo hagakat lai trik naiwing ulai kendo ya usumbut Menteri Rangba kajela uba Preston Tensong bat IT ya kadorkas kabakarpat ya kajingtuklar lem jong u nak benta ban pelait no mardor ya kabahak kajana basak teng ke council na ki marpo kendo kabakot syakasan phok lur tingka habakren syakilat pathai kubor hadin kajingalang uba Winston ula pentim bana kaliang uba Preston ula kular ba unsakmi ya kanikam bat terbaru ikat tu kat ni jing a jingmut ban penjanai halur kajingat kapisat tingka da kabakentu banyetrilang baik-baik bat secretary kumju joint secretary jong katana district council affairs DCA ha kabayade ba kajing terwa ke sorkar ban siwe ketulap syakinong tre ki ADC CEM ula ong bah kajingalang bat ke deputy commissioner lembat ki officer badekmi ula penpawe kajing a jingarap song pisa ne ki wei bala menjur na kabenta ke GHADC deiru ban ailang syak ke KHADC lada ka sorkar ka pelat ya ka bah jongi ha kapur ka babiang ka KHADC kanam danjing ban penthikna ya ka jingat bait ha ka jingtrekam hapo ka council ula benram ula ongru bakat ba sembut Menteri Rangba lesi ula yop diang ya kai pot jong sub committee kabala banshat banyakran ber ke HADC halur ka jing terwa jong sorkar Henry Mau yalade umpat shim la yop diang satya nalor kata ula benram baka bahak kajana ka bah Henry Pau hadu nyopok lur tingka kaba ke HADC kadai banyo na ka sorkar kadang sateng hakaba kala pelat dangshan tang arphok lur tingka bat kabala pensak teng sakumbasan phok lur tingka lada ka sorkar ka penbiang ya ka kaba ka dai ban sio ngila ban penthikna baka jing trekam joga council kan long ka bayat bet ye renti ong uba Winston halor ki jing ki ba ki MDC na ki constituency ha ki jaka sor ki yakendo CEM ula ong bah ka jingalang uba Preston ula kubur ya ka jing bat ong ba unsa khat ya ka jingalang bat kini ki MDC banya pendat ya ka jing CEM ula kedoru baka ni kajing kami na kakindon balarim balado da ka 15th Finance Commission kaba ka samay jongka kala jan kod artan bat kabala khanglat kajing penbet pamardor na kaliang usumbut Menteri Rangba ula kular bayakan ni kajing terwa ansapan bet na ki MDC jongki constituency ki badan hagi jakasor ula benram CEM ula pentip syusyu ba ula kerpat ru ya kajing menjur halur ka bil basateng kabaya day pat ki hok long try ki jaka kabala menjur da ka KHADC house nam arjar absang kabatmu ban pensuk ya ki try muluk ban yo ya karam shna yeng na ki bank jungi bani kabla DCA Preston ila yo punya keren sibun ki ye pan kermau ye ya ka last visit ka bai wan iba shembor ninja di ngilayo apa niya keren ai kawe ka memorandum lu i ban super kenal bi nam ta ki shares ki jungi bat kham tap bat kini ki jinge teng kho jik joki MDC ki jungi na po urban apa bi dei bakti ki urban scheme ini te ila kubur hi kata bat ila ya keren ya ki ka ba kumbai ong ba kiri kinjat sngi gila da khot da we ka meeting mani shong la bat ki ini ki MDC ki jungi board nang ni na po Jaya Hills bat na po Khasi Hills su di ba syakta ngani ki urban schemes ki te di persyangi bani streamline dia katu kat kumpeji ya keren jungi pada katu ketika guidelines ke perim ke ba manra na 15 finance di ya ka mentahi di ngimyala su banya penbej nama bakal ayat kelajan kudat 15 finance sama tau penai di kat kebetulan ki schemes ki bagi yung hapan ya tu tang kawai ke ba ila assure pada kadai bet ba ki proposal skin one bet na ki MDC ki pada ya ka urban constituency ke di mdai bakin ele hi makin na kalian ka joki mdai ila ada pen ai assurance ngi ba kitu ki schemes hi ki pada ya ka urban hi kin one bet ka proposal na ki kalian joki MDC concern ka bai dai bet ki urban areas di kita di sibenta di beta ki paar pada ki bangi keren kalong bet ha kalor jong ka kini ki funds ki bangi ngidang sateng pada banyo na state government ka bai dai bet ki shares kham tabe na ki minor minerals bat ki major minerals di kata ru yung mangin sepet di bai dai bat ki bai ki issues na ekran sibun ki issues di kalong kai jingi kendu maksud tanat iru ilayo an ai jinggot sibun
yang ini pun hasil district council di hangit skema nang ni syakmat ke ke pangila penle pun bai la ajung di minister concern bangin ya contact by direct by ki secretary by joint secretary ki pending issues but ki kadon ko kabel ko bangsa ka asen jong governor ya kataru ila kroy men budin but hangit skema ki tayo ki ban sawan ni yo man pentulun ni kam ni nilai keren badi ha kani ka jangli ko mata insya kadi ka ba ide ba kalan title rights ko jongi itu kadi ka bill ka ba sa ka asen na governor nadu usnam bala le nadu urai ma cha raja usau kam kadi ka major ka babun kam kadi tangi bai ni atli point iba pensuk iki nong song jongi manta ban yo ban avail loan na ko SBI bank amar ka SBI bank hadu manta ki haka jingekan ka chokki ban ni ngila sutu ba kim patla ban ai nene ban sanction ya ke loan kam tab ya ke bidai ki para nong song ki jongi ka badai ban snai yeng kadai tang na manta itai asen itai governor asen dai ngaget scam ba hadin ka jinggut din jongi minister concern ni sayo ban pentelun bet dengan ka kam ngaget scam ki ba nong song ki ba avail ya ke loan ban snai yeng na kalian tu ke SBI kan sa fall in line ka SBI ba kajing don kam jung pa kajing don kam kajungi na district council nila edon na atli meetings but hadin ka tu ka jing terwa jong sarkar bede ba Garo Hills di haka tu ka meeting ka bagi action ba EGC ba ki officers concern ang suday ban ong ba kung bakal aray ka sarkar ban bahkan kenier ka ketiga jing rap jong cash ko Garo Hills dese ka ay kung ka grande ka kung kita ki berfait kaju hi ka jingera pakan ay ang taga district council de halon kata kanong rin mga sekren ba daki ay ngi ka share hakapor ka pabiang ni na kalyang jong hasil district council ngim don jige ni pentulon ni ka kam kata ka de ka bang la brief yi ti yung taw ina abi ka report de sin mga ngapat yo ya ta ka report ka bide ba to ka sub committee de si minister concern ila de ban yo ita ka report na kalyang jong CM ngapat yo ita ka report ka keren ka jungi ka longbait na kapasyay bet ba if at all ka government ka kuha ban ay jingirap ka district council ko kasi hills silong no ban ay lembang ka grant dani ban pelat ki share si jungi hakapor ka pabiang manginang sa ko ba nyo ko crore ka pending shares ka ba ka state government ka ban ay kada ka state government ko onoy kata kalau ada ban ay man nakani arko klur ba ka basa nakata ka arko klur de si sanpo klur dan sa na sabu klur dan sa kada ka onoy kata ka share ka jungi ka mut ngim dan kanu no jige pentelun di kam di jungi haka bede bat kani ka kenti ba menta